ami unsawami una kiango shimuna china dinga wanyanya na kuyanga ku Sunday school na dinga na otongo joka nami china kuyao Sunday school china dinga munchwa muwahi kama na ami herane ino kufwa ami nuku ya mwiwudu di china chwale keruku na kupompa kona wachipompero no chuntangi dinga na otangi shaone china shimuna dehi na washima nao chinga munchwa chweshikudana kenda shidijindi kudin zambi koronda zambi chweshikumana kenda omonchu ila kama na tangi shire noyu ya dinga ya kuchwamba hakuosha nao nindi Mwanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka tentameno eno akweshi mudina kontara FD Talenu majina ami Mashata Onesmass kumkara kadimbiri dikurashi kamanga dichimu ifuku Talenu nake nkosha ku unsawami wa kwaOnesimas dichi ami nadinga munchumu navari kiri musaga cha amvari ela mama na watata Mashata dichami nadinga mwana omu ona dinga na kuhanda chichwana wakwechu mwana na dinga wakavumbi no chinadinga na chachuahi nikuitara hamuni akwechu mtwashi kamanga na wanima bambu jamini wanchwejima munchungi nechu dichi ami unsawami una kiango shimuna chinadinga wanyanya na kuyanga ku Sunday school na dinga na otongo joka nami china kuyao Sunday school chinadinga munchwa muwahi kama na ami herane ino kufwa ami nuku ya mwiwudu ilanga china atashikiri kuyao Sunday school na utashika kuyana kupompa hamuna wakwechu chengi na wacho adinga na kuyana kuzata kumaha kuronda pinja chimishi ne na ashikide hera Christmas konda kwenda kuna chuchweshi kwikana kuzanga lara kweskeje bumba dawanya na nyanya kuna wa Sunday school dichami yume yeji mo ina dinga na okonga ina dinga na kuira muchima wa mi na dinga na otia kuwaha nami kama na nyindi mwina kuzata Sunday school na kuya akuyara na dinga munchwa muwahi era nenu kufa abnadi kuya mwiwudu nochi na chware kiruna upompanga ku Sunday school ho hamo atashikira na wanu kuyanga na otanga neha murongo kuna wachipompero nochi china dinga na washika ku muchipimu na kuru kudehi chwesha upompero chware kana kupompa kuna wachipompero nintanga shira dinga na otanga shawo chengi na wana ndantia nyo shimuna na ochinga munchwa chweshikudana kena shidijindi kudinza mukronda zamba chweshi kumwana kena dishi heno ya kunchwara no kushikora yakareni mumangu wanu ndikuna diziriri kushikora yami kunengiriri dishi hanyuma kwirana nchwara de kushikora kwena kuna natashikire chengana kunona yome yambare wakwechu chidine sone keshu mapenso chumaraba na chuma chukwa chwakwechu ilanga yomo ya dinga yamo anya dinga yambare wakwechu danga mnatashikire kwira ukombweno ho hamo nukwitara atashikire chengana kunona manyi mundeho dineji mbiji kasumbi inshi nemafuyuma ekwa chengena na yene atashikire kunona dichukwa na kuitarami na kuizina kwetisha kwa na eteshirenga kwechu nankashi muranga yume ya mna adena kuikonga ilanga na adena wadekara chengi dishi yume yena adena na kuira ukombi baine choche no chuku danga na chware kero chena kuyanga na wakwechu group na wakwechu kuna kwa dinga na shikama wa kwechu anyitoki kuna ukareni na utashika kodani maremo na au achumbiru hamune malala anjere ma orange anachumbira kwechu anyitoki dishume eno ya kojejere ami chinariri yume eno na mwenchenyi nami ya iwai yume jimina dinga na okonga nami ya iwai la kweskeje na mazo nzambi mkando wa kwidika chapter 20 verse 15 naudi zambudi na kuwasha ndi nao kuya chinjira danga myumo ina dinga na kuyira na umone na kuiji yume ya iwai na ditishire ngama wenda mukwa nami yume na kuyira ya iwai ira kama na hiya iwa huko dichina chware kerukwe na kupompa kono wachipompero nochu ntangshira dinga na tangisha one china shimuna dehi
na washima nao chinga muntu acho eshikudana kena shidijinde kudin zambi koronda zambi acho eshikumana kena omonju ila kama ntang shire noyu ya dinga yakuchwamba nga namdi ntang shire na sendere na washima na chinga muntu acho eshikusonekesha ijina dindi koronda acho eshikumujimika amutonjo kana mchinere cheno china sonekesha ijina dami na koromba kwana kena kudin zambi namdi wa mwino kamna yomoyo ya mkunkurai chikopu mukando anzambana chuleja naudi mwana kanzambo mwanta wetu Yesu Kristo yena dika nkawindu ho udina ngovu yakwa mwina antu ejima konshidijao dishamchira na neri deche no ya kunjimika tonga joka chengina mi adiwa mwino mina herene no kufadaleru dino inakuya mwiwuru morongadi dana kene ni shidijami na wasoneke shichena wejina dami konda macho eshi kunjimika mura mukaronga yerana atashikiro pompa na wana kwechu muna wachipompero ami wa mwini na dinga na oko amna tonjo kena mchinera na anjimiki dehi na kumpapatisha na kudana kena shidijam kudin zambi na myumo yo yakantwara mu mwiwuru da kwezikejana mukanda wa zambi yumo ya dinga ya mkunkurai hi usupi chengi nawa muronga mantesi ndi nawo du mukanda wa yowa ndi nawo di yena di injira di walala di nomi kosi ni muntu no mo kwinza wadi tata chinga hadiena dishikamana chinga muntu ahitira adi Mwanta wetu Yesu Kristo akwera adi Kristo Yesu Mwanta konda muntu no atweshi kumana kena dishina tware kerona tangishire na ina na ina akuri nanu mu ipompere yetu danga tangishire kwesikeja mkanda wa nzambi intangishiro wa huku intangishiro ya kuchwamba chengi nawa idina wachara anchama vuru mukarunga dishe chimwa nyaka hera mafuka amavuru anakwamia atashikire kutangisha kono ku Bible study ho hamona kunkoko mwena chena na mana kwao na oshimu na hasamwe kuwa mwino na wa mwino do mudi Mwanta wetu Yesu Kristo hakwera Kristo Yesu Mwanta ho kanka windu ho ya uchesha kukwana kena konshidije jejima dichana atware kena oshimu na naudi etwana chwa mwino ho na ruwi icha konyindi muku kwanda uboro muntu numu uwo disama dichama cha dina tongo jokanyi dimu ya mina dinga na ukonga nuko yankuma ya Sunday school nuko kara nyidimu ya iwahi na wakwechu nami yumo ya iwahi kantwara mwiwuru ida kama na yumo yo iwusupi ya mkunkurai dichane jero ana kwa michana tangishiro mazwa sangwe wa mwinu mazan sangwe wa lala mazan sangwe iwahi Mwanta wetu Yesu Kristo chakoje jere ami naburi kwiruka sangwe wa muyarumburu kirako wansi chandimbiru ino kwezana kwiruka dunu chachiwaye chikupu nami kamana chalara amnidi mukwanshidi na tera chingani tweshi kuvuari kachachi chingani tweshi kwerera Mwanta wetu Yesu Kristo baya kudana kena anshidija muku dish ami na tondere Kristo Yesu na umukwere ho nami na di Mwanta wami na kwiteje na kumona shara nami na tererere kudamu ina mawenuku yena Kristo Yesu Mwanta wami diwasendere nshidija mara mushimba mtondo wa kurusu yene ya kumujika mwijamu ya mpopera kurusu amujikiri ni kumujika na hatokerere mwijamu idanga yene wasaonkirira ngo bujejeni muna mukufa yefikuda mtsachu dichinero kidensa ngwaye wa ya Mwanta wetu Yesu Kristo amichala na kwera nami yena hodi Mwanta wami dicha mwinchami ndo mwiteje nacho eshikuyura mukachi kamuchima wami ichami no kwera hadi Kristo Yesu Mwanta ho na ushinda mena ho kanka windi hadi yena ho namcharara yena ho diudina nguve ku ngamwi nami baya kurumpu muchipomperoku baya kuimana kudana kena shidijamuku iranga chinga ukwerera ho Kristo Yesu Mwanta kanka windi ho nachuleja mukando iriru naudi mu chapter 4 na verse 12 na hindi wa mwini mudu wa chengoku yerimo mumpata muno mwishina mukikarancho ati akana mudi majina arumbama kosana acheshi kuchwa mwina chinga ho ijina dimhohu noda Mwanta wetu Yesu Kristo dishimudi Mwanta wetu Yesu Kristo dimudi wa mwini waku kuchwa mwina na echu anju konshidijechu dichabu na tondere ukwera Mwanta Yesu na ushinda meno hadi yena ho nam di Mwanta wami charara yena wafiri mudimu wako ngeria mtondo wa kurusu washikirira chikupu dimudi momtishiro nzambuku waha dichama ushachikwera chama hadi Mwanta wetu Yesu Kristo amana ngamwini baye cha kunyidimuku iranga haruho haukwerera hoho hadi Mwanta wetu Yesu Kristo
dichama okwera Mwanta Yesu amirero ananga mwini amirero ndi mwana kanzambi lidi musaka chanzambi baindi mwine era mawenuko era ndi mwino konga kudanchuko langa rura Mwanta ho rura mweke ni adini fuko hadami dichi Mwanta wetu Yesu Kristo kanka windi chinga chumukwerero ho tushichikwera chechu adiena ho kanka windi konda ochwana kena echo nshidije echo jejma ho abno mukando wa makuna odi chapter 2 na verse 10 naye mwana kamuntu di Mwanta wetu Yesu Kristo di udina ngovu yakwa mwina anchu ejima kunshidijau yena ho kanka windi udina ngovu yakwa na kena nshidija wanchu ejima mumpata ya muno mwishina numukando wa Mateo na odi chapter 9 na verse 6 na Mwanta wetu Yesu Kristo mwana kanzambi di udina ngovu hera wanta wakuchwa mwina na echu konshidije mukando wa Yohana na odi chapter 1 verse 29 Mwanta Yesu mwana kamukoko di udina ngovu ya ufumisha nshidi ya wanchu ejima mumpata ya muno mwishina dishikamna chinga cheshi kukwera hadi Mwanta wetu Yesu Kristo bolanga mudi Mwanta wetu Yesu Kristo mudi wumi di mudi wa mwinu bai hadi wachengoko hadi Kristo Yesu kanka windi di mudi wa mwinu ochwa mwina na echu chenu mukando wa na odi chapter 19 verse 30 Mwanta Yesu akuruso amanishi mudi mwejima wakunga mwina ami nindi nawo chinamani kurumbo na yeno amanishi mudi mwejima waterereri ami yena amanishi wejima na mtondo akuruso mudi mwejima wa mwinu yena diuna ozati diuna okongi ejicham chuma china shari chinga chweshu kwerera ho hadi yena wo kanka windi na oshinda mena ho hadi yena kanka windi ho dicham chine rukidena mana ngamwini china kwere hadi Mwanta Yesu hera adinga njimika desha tachi ina njimikiri adinga ina yirukiroko charumburu kako dan china kwere de Mwanta Yesu ami na yiri chekro nacho eshikunjimika ekwama kwa haya mnamuro ngani china jimiko kayedi murongo njimikiri atachi ami yanumburu kiri kwa muku ya dinga ya kuchwamba na wana kinga chinga no vairi Mwanta muna oshiyena dishina munchu nyuna tero kujimikao chinyi una kwere de ho Mwanta Yesu ndi di Mwanta ni cha munchindi dichami sange wa chanu mburu kiri ya Mwanta Yesu na yiri cheko nacho shikunjimika murongo di dinero kiri nami dina kwere de Mwanta Yesu difuku dina shiri chikwere cha madi Mwanta Yesu dichiko sini chuma chikwa cha chikunkanye shami kunjimika chengoko na kujimika imudo wa mwinuku wa mwinu do mukwera ho Mwanta Yesu kanka windi ho na oshinda mena hadi yena ho amudimu wako ngeri amutondo wa kurusu dishi wa mwinu mudo wa Mwanta Yesu kanka windi ho wa mwinu do mukujimika ku wa mwinu mukudana ihudi mukudana kena shidije chuku ilanga wa mwinu do ho hadi Mwanta wetu Yesu Kristo akwera ho hadi yena na oshinda mena ho hadi yena kanka windi ho bwengi dishikude mukwechu na kumwana ifukudini darero wa mukwere de Mwanta Yesu ne de Mwanta ncha mwinche ta indi mukwere Mwanta Yesu kuronda wa mwineo amrero ananga mwini bani ya chuma cha chenyuku ananga mwira anga okwerera hoho Yesu Kristo kanka windi dishe mukwechu nene yoku mukwere ne Mwanta Yesu darero dinu yena okugutambura makasa yedi hako kuhangaku yena okutambura okwingisha musaka chindi ukukwa mwina ukukwana kena nshidije jejima juneri yereshina nereja mchidinyi yena oshitokesha to na nshidije jejima na shitokesha na mash indho anapo ekera mtondo akurusu dichene yo kumukwerera ukuheta umo ahanyaka yene yo kumukwera Mwanta Yesu yeyo kwikana umo ahanyaka na nyaka dichu maza kumisha nami mukwechu ewa mtona de Kristo Yesu kwikara Mwanta ncha mwinchei ta indine ewa mukwera de mwana kanzambi iwenzira mumpata muno mwishina ukufira ta indi ine disibaya orabisha mpinjia yuku murongo nere kwa nyifuku duna atere kufuma mumujimba de difuku de da wa mwinu mukwere Mwanta Yesu kuronda wa mwinewe numukando wa chapter 16 verse 30 na 31 chuleji naudi mukwere Mwanta Yesu kuronda cheshi kwa mwinewa ne muna kenga jajivuru hera wote jajivuru muna tere kuntemeshera monjo ami 077 28 55 57 718 077 28 57
18. Hela mnatera utemesha hamonju kwao 0951 800 844 0951 800 844 na shari shimani. Talenu mazukumatunge jima Talenu o Talenu sangu yaku kenga kwa Mwanta Yesu Talenu o Talenu o Talenu Talenu masukumatunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki